Dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati vežbu za zadnjicu na spravi za hack squat. Krećemo. Sprava za hack squat ovako izgleda i namenjena je da se leđima oslonite na naslon, spuštate se i podižete. Postoji još par vrsta, ali konkretno ova je takva da vas naslon namešta za pretklon, odnosno naginjete trupom napred. Obrnite se na suprotnu stranu i osjetit ćete kako se odlično pogađa zadnjica. Ono što je bitno jeste da su kolena pod uglom od 90 stepeni, da gurate kukove nazad kako bi se mišić istezao i da se nagnete trupom napred kako bi se postigao oštar ugao u kukovima. Iskreno da budem, mislila sam da je ovo samo još jedna Instagram vežba, ali kada sam probala, oduševila sam se. Jako dobro pogađa kada se radi, mišići stabilizatori rade više nego kada ste oslonjeni na naslon, ali više radi i zadnjica, tako da je to sasvim u redu.